Tanga itangazo kare. Nihangane amasaha Tanga itangazo. Kanya baratuzimiriza amatara. Nihangane usubire mu myanya yawe. Murakoze cyane, murakoze gusubira mu myanya yanyu. Murakoze rwose. Iminota mwari mugenewe irarangiye. Kanyamba tegura igiterane. Murakoze cyane. Reka baravuze ngo ejo igisimba kizakomeza cy'amashimwe. Tunayo mashukrani ya harusi hapo kesho, watu wote wakuje. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Dushimye Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Tunamshukuru Yesu Kristo yatugeneye uyu munsi ambaye ametuandalia siku hii. Umunsi
Tangera n'abakozi bibiri basubize mu kanya gato n'umugore mbere yageze hano. Peya kanda. Ujarana. Nabuke asura kagase. Reba hatu bakukora tu.
reka tujye kwishyuza abageni tujye twasubiza ariko kandi arahita asubiza mu cyusirimba ariko duhite twishyuza abageni yego nakomereze nakomereze ucuranga abantu abantu muzira batanga inzira kugira ngo abantu bazabone aho baca abagenzi n'abakobwa udatanga inzira ntabwo batuma gukora amakosa atari gukora reka n'ubundi asubizemo baje kutuzanira abageni ndabona bakwe bahageze subizamo isuku baje kutuzanira abageni nabo kandi ku murongo baduhe n'inzira ariko muzamutanga inzira kugira ngo bihute amasaha afungure inzira Thank you.
bihute kubera ko umwanya uragoye ariko kandi ntibasubizemo kubera ko ari umukutano w'abarundi tubaza kubera ko ari umukutano usize gusiga barasize bashinzwe protokole y'ubugeni bamutuza yego twongeye kubisaba ariko kandi kubera ko ataraza kandi basubize ngaba baje saba reka tubinjize nasubize subiza ko twinjiza subiza
mwami Yesu turagushimiye turaguhimbaje tunamushobora cyawe data uyu munsi twari twawutegereje kuva kera ariko turagushimiye tubyemeye w'abana ariko twabitanuza ko Yesu Kristo atabyemeshe ntibibe kuko bibaye w'abana turagushimiye ko duhaye umunezero kuri uyu munsi aya masaha aya madakika muri bane zivuga bikaba wavuga bigakomera wowe ntakwiye gutera ubwoba habe na kimwe ugira imbaraga kwita ibindi bintu byose no ku isi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turagusaba kugira ngo mwana ukomeze natwe katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunasema amen. Amen. Bayombe rero barakoze banagushubahiriza umugisha. Reka Rene aze dufatikanye kubera impamvu z'uko hari abantu batumva ururimi rwacu. Bari hano ikiyumbe turabiyegereje Imana ya Yesu. Tunawakaribisha, Mungu awabariki. mutambuke urakomeza mu ndebe jewe na mwarimu wayoboye gahunda niba hagarika muze guhagarara kandi nije gusa iminota duhe Imana icyubahiro. Haleluya! 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 Kandi ntabwo duhagarika abantu ngo guharura yatoya muze tuzine gusa muzina muhugiye ntitukandagirane niturangiza twishimire ubu kandi abageni ntibubegere cyane mu masiki icuya muza gusa n'abasigiye akantu bahumeka baduhe n'inzira twibuke. Curanga yes Yahweh, iwe waminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, waminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Asante Bwana Yesu.
n'umugore mbere yageze hano peya peya Haleluya. nahabuke asura gahagaze reba hantu bakukora tumva Reka rero bicare bituje dukomereze izi ngezi hano. Murakoze. Mana yo mu ijuru, Yesu Kristo.